Ubaba wami ongizalayo. Esithubeni nje ubaba waqala waba nama-pains esingawa-understand. Ahambe odokotela bamnikeza amaphilisi, adle lawo maphilisi, ama-pains aqale phansi. Hey bo bakwethu thina sabantu abakholwayo-ke ekhaya, asihambi inyanga, asihloli, asibhuli. Kodwa nje ubaba lama-pains lawa esingawa-understand amubambe. Uyambona mangabe sembambile ukhala indlu yonke, sivuke sonke simi ngeenyawo, sithi siyamthoba ubaba kungenzi lutho, kudingele liyaphilisi. Ake udokotela bekaloku emprescribela lamaphilisi, wazi udokotela wathi no, angeke ngisakwazi ukuthi ngikuprescribele lamaphilisi. Ngizocela ukuthi uzame mhlawumbe uyothola usizo kwenye indawo, kodwa sengikunikeze wona kakhulu, angeke ngisakwazi ukuthi ngikunikeze wona lamaphilisi. Hayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi ubaba-ke manje mangabe ipain imzovoza, hayibo kube buhlungu Nkosi yami, waze waqala ubaba wafuna manje back door la azothola khona amaphilisi. Yabona ubaba mengabe eqeda ukuphuza lamaphilisi abekamdaka, alale athi janjalazi engathi ingane encane. Cela ukunitshela ukuthi ubaba bese wastokha amaphilisi le efamasi, esestokha nje impela inqwaba amaphilisi alendlini. Sekuyena manje oseyiphuzisa, akasahambi ngesikalo sakadokotela, usegada nje ukuthi uyawaphuza. Hey ubaba njalo mise siyambona manje usehlezi nje esedakiwe lamaphilisi. Hayi khona kusasikhona-ke lo ukuthi ubaba usehlezi edakiwe kanje lamaphilisi. The time udokotela esamnikeza ubekamnikeza ngesikalo ukuthi wadla ngesikhathi esiwukuthi. Manje akusana sikhathi ubaba usewadla mangabe ubaba kubonakala ukuthi uyawadinga. Sihlale phansi nomama ukuthi hayi mama ngenile amanzi endlini, akusasikhona ukuphuza amaphilisi ngenxa yepain. Lokhu sekuphuza engathi use-addictive lo mbhemu, useyawakhumbula lamaphilisi, useyawathanda, useyawa-enjoya lo mbhemu lamaphilisi. Sikhulume-ke nobaba ukuthi hayi ngathi baba kuzomele wehlise isikalo ophuza ngawo lamaphilisi, ubuyele lesa sikalo lesi sakudala udokotela wayekunikeze sona. Hayi ngoba engathi angenile amanzi endlini baba. Hayi ngicela ukunitshela ukuthi ubaba avume ukuthi uzosehlisa isikali kubukhona, because ubaba bese yawaqalekela lama-pain killers, lamaphilisi lawo ey'nhlungu. Ubese waqalekela ubaba. Cabanga lamaphilisi athengwa nge-prescription because odokotela bayayazi idosage kuwona ukuthi i-danger kangakanani. Cabanga amafamasi-ke akayekile ubaba, usewazi wonke amafamasi ey'ngoje, uwastokha la amaphilisi awaqede wonke, ahamba ye kwenye ingoja, useyaziwa ey'ngojeni, uze athiphe labantu abadayisa amaphilisi ukuthi bamdayisele isitoko sonke. Ubaba endlini akasathengi kudla, ubaba endlini akasasiyi indoda la ajwayele ukuba yiyona, indoda enomusa, indoda ethanda iy'ngane. Ubaba nje uhlezi ekwi-hunt yamaphilisi, understand? Kuvulwa amafamasi, ubaba usecuthile uvule efamasi. Nangu ubaba ephenduka iphara. Luckily ubaba ubekanayo imali ngaloso sikhathi. Ngabe mekuthiwa imali bengenayo, ngabe besentshontsha eselala emgaqweni. Ake ngiyanitshela-ke ngisho ubaba usedla lamaphilisi, ubhizi udla lamaphilisi, emsebenzini usehlezi endwazile, akasakhona ukuthi abe productive. Abelungu bambizele eceleni bathi hayi ndoda ayihambi kahle, ayidumi kanje mangabe izotsamaya. Siyabona ukuthi lamaphilisi lawo waphuzayo akho okunciphisa iy'nhlungu. Yebo siyazwelana nawe ebuhlungwini okubona, kodwa siyabona engathi aseya-overtake impilo yakho. Sizokunikeza ama-option amabili. I-option yokuqala ukuthi uhambe uye rehab ndoda. Isikhundla sakho uzosibuya sisakulindile, sisakudinga, because we know how capable you are. Or uvelani uyeke ndoda umsebenzi resign. Ayubaba uzothatha i-chance yokuthi aye rehab. Bathi abelungu, you know what, sizokukhokhela thina rehab, sizokusupporta kuloko odlula kukona, because we know you usawumsebenzi oqotho ungakafiki kulesimo nesigaba okusona. So we will support you, because ubaba bekayinkinga ngisho bekwaku-management. Mangabe sephuzela amaphilisi ubebhilita ngenkani, abe nenkani afusegise kwasani emsebenzini, engabe sahlonipha ngisho namabhosi. Amabhosi amhloniphela ukuthi they know him ngalenkathi esawumuntu oqotho, engakabi kule nkinga yokuthi lama-painkillers aseyamdrug.
Ake ngempela kubaba ke athathe ku2 months of work uyahola futhi ne-rehab ikhokheliwe ahamba ye-rehab. I-rehab ebizayo, i-rehab yabelungu labo ukuthi bakurabhe emqolo, bayakujova ngezinto zokuthi ungafili ukuthi manje i-drug liyaphuma emzimbeni. Awubuzwa nje ubuhlungu wena nje umane uhlala usober for 2 weeks ungaphuzanga lamaphilisi. Bayakujova ngemjovo yokudambisa, ama-drug okudambisa ukuthi ungeze ukuthi usukhumbula i-drug. So there is imjovo yama-cravings. You don't get to feel i-pain ngisho nakancane. Like awufani nalabantu abayiqhuthayo abayinwayayo bezwe ukuthi i-drug liyaphuma manje egazini. Ake ubaba uphele u2 months ekhona laphayana e-rehab. Hayi ke ngicela ukukutshela wathi ephuma nje rehab wayeliqondise kwifamasi eseduzane eingojeni. Bathi awukade sagcina mpemu uphumaphi? Phela abantu ade bagcina amathiphu abantu laba abasebenza ngomgunyathi emafamasi. Hayi ubaba wabutheka awawola amaphilisi ahambe nawo. Ephuma e-rehab walala edakiwe ubaba ngalolo langa edakwa amaphilisi akhe. Yazi ukuthi ubaba masedakiwe inkosi yami ukuthi ngathi udakwe isiqatha. Yabo lamadoda lawe edakwa isiqatha, adakwa isiZulu, adakwa angazazi ngisho nokuthi obani amagama abahamba edwanguze emphakathini ukuthi nje uyinxwasimende. Kodwa nje mekuthiwa weyindoda edelelayo ngabe uhamba edelela abantu ngoba unako ukuphunyuka mangabe sephizela amaphilisi atshela abantu amaqiniso nje impela ngoba uyindoda ehlakaniphile enjalo. Ake ubaba mangabe buye e-rehab useyazama ukuthi ayi-control i-addiction yakhe ukuthi mangabe semsebenzini uyazama ukufihla kusho ukuthi i-addiction ithi ngila. Awukwazi ukuyibalekela i-addiction ngisho noma kuthiwa mhlawumbe uyazama ukufihla. Ayike ubaba aqale phansi nje abe lo baba lo yena emsebenzini uvuthela abantu ini sabazalwane njalo enkonzweni uyaya afike enze lento yakhe enkonzweni kube yihlazo nje enkonzweni into engabukeki kodwa abazalwane sebeze ba-accept bathi sona simo esiphila naso lesi ayikho into esizoyenza. Ngi-affecteke kakhulu empilweni yami. Yabona nginomngane oyi-best friend yami wasenkonzweni ngi-affectekile ngiyakhala kuyena ngiyamtshela ukuthi kanti lama-rehab ayenzani, ama-rehab akasebenzi. Ngicela ukuntshela kubaba kusenjalo kwabelungu bathi indoda-ke sho ukuthi i-rehab ihlulekile. So socela ukuthi nathi usi-excuse emsebenzini awusakwazi ukusebenza mangabe kulesimo. Sizokukhiphela imali zakho, izumbulu zakho ziphume, i-retirement yakho iphume uhambe. Because ubaba beseseve isikhathi eside emsebenzini understand waphunyelwa amamiliyoni mase kuba khona imali ekumele ukuthi ayihole njalo every month. Sho ukuthi ubaba ziphuma izumbulu lezi amamiliyoni uyehlu enyuka useya ngisho nakogoli mangabe amafamasi esewawole waqeda amaphilisi ayozama amaphilisi. Ubaba nje uwuntazana ohleze lihanta amaphilisi ekhaya akathengi lutho akanendaba akenze lutho. Izumbulu lezi uzidla endleleni uzidla yedwa futhi. Hey, ngicela ukuntshela ukuthi ubaba usesurvive ngale mali la ihola amandla. Ithi ngena abeyizovuza ephuza amaphilisi because izumbulu seyiphelile. Ayilapho ngicela ukuntshela ke sengiyabona ukuthi ubaba sho ukuthi kahle uzogcina emgaqweni indlela esenza ngayo because nasenkonzweni useyahlupha efuna imali yomnikelo ngenkani usenza izinto nje eziphambene uyahamba uboleka kubona bonke abantu endaweni imali. Akekho umuntu angamkoloti ubaba imali. Umnganami angitshele athi yazi ukuthini mngani kunenye rehab enke ngayibona abantu bekhuluma ngayo laphayana nifike nibanjwe ngamaketango uyabona lonto niboshwe ngamaketango enyaweni nasezandleni or niboshwe enyaweni nisebenza as a team mangabe nifuna ukuya etoilet niboshwe mhlawumbe no5 nihamba as a team niye etoilet laphayana urehab u2 months urehab for 9 months kule rehab lo rehab ekuyona ukhokha 2000 rand ngenyanga. Uhlala lapho for 9 months mangabe uphuma uboshwe emaketangeni mangabe uphuma nje i-drug ungasalifuni. Akukho ukuthi kunomuntu okurabha umqolo okujova ngamaphilisi okwehlisa i-craving. Uyabona laphayana uscreama uzuyeke uscreame uhayize uzuyeke mangabe uthanda. Ayike impela kumnganami afike nalicebo azolipitcha kuma amtshengise i-rehab amtshengise ama-video abantu abaphuma kule rehab ayi nomama seke ayabona ayaconvinceka ukuthi hayi ngathi le rehab izosiza ngoba le ayisebenzanga.
ngicela ukukutshela ukuthi umngane wami lo yasesontweni kuyinto enkulu esontweni, akhulume nabazalwane athi yazi ukuthini bazalwane, ngoba siyamazi ukuthi ubaba wethu uyayithanda iy'nkonzo, uyayihamba iy'nkonzo, mase iy'nkonzo zokuhlangana nabazalwane, mase uyafika laphayana uyasiphoxa phambili. You know what, asiqasheni iQuantum kubaba sithi nje siye enkonzweni, ahambe kahle edlela amaphilisi akhe, lele lapha edakiwe ethe bhadlala la emotweni, sihambe sithi mangabe sifika phambili lesithi siyakhona enkonzweni, kade siye enkonzweni siye rehab, sifica igora zase rehab sezimlindile ifike zimxhakathise zimbophe ngamaketango, because leya rehab iney'gora zakhona ifike umuntu zimxhakathise zimbophe ngamaketango. Actually, that's the best rehab according to me, because umuntu basebenza nawo, because umuntu oyi-drug addict sometimes uyahluleka ukumbamba umyise rehab, unifike nikhulume kahle avume mase yakujikela, kanti laphayana iy'gora niyasetha nje zifike zimgxavule. Ake ubaba-ke angene ngempela rehab, iy'gora zimxhakathise zimbophe, ayisiphindele emuva nathi sabazalwane sithi hayi soke sithole ukuphumula. Angene ubaba inyanga yokuqala rehab, inyanga yesibili uboshiwe kula maketango. Yabo mangabe nifuna ukuya etoilet ayisho no5 ni-team of5, mabe khona oyedwa ufuna ukuya etoilet nonke nizohamba niye etoilet, niboshiwe ninjalo. Nithi nibuya kube khona futhi mhlawumbe omunye othi naye usefuna ukuya etoilet nibuyele khona. Shukuthi ubaba-ke ngendaba zokuthi ubese umuntu osekhulakhulile, ubesezofika la ko-60, cela ukunitshela ukuthi ubaba akazange he didn't make it, wavela newashonela khona lapho emaketangwini. OMGZ, i-stress nenkwantalala esaba lapho, especially kumngani wami owayethi uzama ukusiza. I-stress nenkwantalala, umndeni usumbuka umnyukuluza, umjeqeza, umbiza ngombulalo ukuthi bekunani ngoba ingane yethu bingahlala emgaqweni idlela into yayidakela ingahluphi umuntu, kunokuthi manje ifile you are ungumbulali ntombazane ndini. The bottom line is ayingozi amaphilisi athengwa ngo-backdoor ungatholanga i-prescription from udokotela. Ngizosibeka lapho kwanamhlanje isitori sethu iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.